danas ćemo igrati Golf Battle. Golf. 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 Idemo golf. Evo ga već 20%. Idemo. Ajmo do 100. 100k. Brzo, ne 100k. 100k, ne, nego 100, samo 100, da. Ljudi za... Dobro, nisam popizdio. Dobra. Joj, ne, ovo je ona igra tako u Wigi playera, ono. Šta? Evo tako koliko nas je. Friendly. Holy one. Fuck you. Pa daj, svi ušli, ja nisam. Idemo sada sa snage. Evo. Trenutno sam pokušat će nemoguće. Odi. Ne! Ok, idemo. Ok, idemo. Ja sam drugi, to. To smo dobili. Šest sekundi, ajde. Čekaj. Evo ga, sad se čuje bolje. Kako obrate loft. Što je ovo na Friends? Graš. Klasik igram. Briga me. Klasik. A joj, to je malo prijavljeno. Fuck joj, dobro. Kako, brate? A daj, brate! Kako mene zeza? Govo! Eto ga na mapku. Hole in 8, brate! Hole in 8, brate. Okej. Ajmo ga tamo. To! Evo ga, hole in 4. A gledaj ovo majke kako sam... jednice, ušao. Trojica su ušla, evo 4, evo 5. I 6 neće. Ovaj nije uspio. Okreći se... Tako, hole in 2. Ok, idemo sad dalje. Sad ćemo igrati, sad vidimo. Evo, pobijeli smo. Idemo nama dalje, ne dam si.
tu sačekat. Igrat ćemo dosta rundi, jer kratko ste ove dvije pa... Hole in on! Hole in one! Ko je car, ja sam car? Ko je car, ja sam car? Evo i ovi spogodili napokon. Okej, idemo dalje. Idemo. Probut ćemo ovdje. Evo ga. Eto ga, brate, u isto vrijeme smo ja i ovaj. Eto ga. Ljudi, ovo je prva mapa. Ovo ima još 2 sekunde i neće, izgleda je bio samo AFK. Ovaj izgleda ispo. Okej. Eto ga. Upali smo, prvi smo, prvi na tabelu već. To je dobro. Oho, i vi upadali. Znaš, to i moramo čak gledati na AFK. Dobro. Ova ide. I time out, znači nisu uspjeli. Opet ja pobim, naravno. 200k sad. Ove 200. Brate, šta mi je sa k? Više. Idemo još jedna. Ma do 10 minuta. Nama ću snimat. I ako me prekine, prekino me. Ja ujebot. Ujebot se kralj. Gdje sam ja? Така. Fuck, brate, možeš od toga da ja mogu ući. Brate, hole in one 7. I sad sam treći na tabeli. Ja sam moram nekako odavde da pogodim. To, hole in one. Prvi smo. Tak. Okay. Opet vi. Što sam... Ne, nisam sam pobjedio, moram pobijediti, briga me. Ovo ja sam jedini glupi pokušao da ići. Ne, brate. Hvala Bogu, kako se fino namislila. Prvi put! Nisam uspio. O jebat. Fuck, brate, koliko leti. Eto ga. Nekako prvo. Ok, drugi, treći, četvrti, peti, zadnji. Ok. A je... Ja ću uspjeti pred... Boli mene briga. Hole in one.
Ok, evo ga timeout, ja nisam za njih barem. I ovo je za njema. Ljudi, idemo sad. Ćemo na... Ok, sad moramo ići na Lucky Shot. Okay. Ajoj, Lucky Shot, brate, play free. Unclan. Aj, brate, Lucky Shot nikako, Rush idemo. Ovako, ovo će ja mislim čak i biti serija. Ljudi, ovo je baš dobra igrica, sviđa mi se, pa tako možda napravim serija. Moram prvi. Prođe. Hajde. Hajde, ne, čekaj mene. Prođeš malo, okej? Okej. Ne! I... Da! Na! Fuck you, motherfucker! Pa jebote, ja da stan! Family friendly. Ajde. Ovo neće da udari. Napokon, i ti se odlučio pogoditi. Aj, kreni sam. Aj, kreni dalje. Goodjub. Moj treći, brate, ništa nije Goodjub. Idemo, još jednu ćemo mi, za svaki slučaj. Ma može još jedna, ajde. Tačno 13 minuta tamo to. Ajde. Joj, brate, koliko je mapa. Aj. I onda se pitam kako oni brže stignu. Brate, pa su oni stigli brže milijun puta. Aj, samo kreni dalje, ne želim te čekat, ama nikako. Glupane, ajde. Ajde! Ok, ajde, treći, ajde. Ajde, moram nekako to... Ajde. Stani. Aaaa! Fuck! Okej. Kreni! Ne smij. Drži dvoje tamo. Fuck! No. Na, brate, ne peti. Još jednom, ljudi. Briga me. Dok ne budemo prvi. Ajmo, ready. Čekaj, mogu da imam prečicu.